Selam canlar, men sizni hozir o'zimizga qonaqqa chaqiraman. Davetim bilan sizni bir bek o'zinchalikli o'rin bilan tanishtiramiz. Qiziq bo'lashaq. To'g'an avval ko'ngil yoshi kompleksini ochiq havodagi muzey deb yuritalar. Qozondan tilashi saboyoqlarini qaytganda qolov. Shibiqdan o'rilgan shitanlar, tegirmanlar, tatar yurti allaqo'yan o'zini chaqirib turam. Davetim biz qaytib yetdik. Nechaqallaring? Sen sov qaytib yetdingizmi qizim? Ayy. Ormada qizim. Tomoqlaring oshmadimi? Yo'q, qochmadi. Mana bunda muzeyda yangi eksponatlar ham qayta mayda ko'rsatib qo'yamiz. Ayda. Давайте, senin bunda işin zoopark kibik. Bu kadar şenlikni qancha bitirding? Bu burkut, şun tilasha burkuti. Bu bir qo'yinga buning uyalagan bo'lganlar, babiylari jig'ilib chiqib, shunda o'stirib, avulda ishib yuri boshlash, men olib kelib berdilar, qo'yanlarin тоже kishilar bo'la ketdi. Mana bundaydi ko'proq bizning qushlar, janniklar ketirib beradilar. Çünkü ileride balalarına deb alalar da oynap to'yg'ashdan qo'ya bilmaylar da bizga ketirib beradilar endi. Mana toshbaqalar, ular ketirib bergan, bu o'tni de ketirib berdilar endi. Ular binalik yana bek motor ko'garsinlar olib kelib berdilar, yurt tovuqlari. Давайте, bu tegirmanlar narsa uchun kerak? Bu tegirmanlar bilan jiyib olgan eginlarini onu itib çıkarı için gerek. Hazır bittiğinde onların kibitlerine satıp alamız. Lekin de Abi babaylar mana şunday eginleri jiyip alğaç, şunday tegirmenlerde tortkanlar. Çünkü elektrikte olmagan. Olar mana şunday jil kişilen faydalananlar. Mana bunu jil eğlendirip, tegirmen taşını eğlendirip onu oqlap çıkara. Mana bunu şimdi su kişi bile eğlene. Mana su bualar buağanlardan yılğalarını, mana şundan sunu toplap, ağızıp, mana su kişi bile eğlenip durgan. Dostlar, qarağız nindi sepetini tapdım. Oğu, onun ağırlığını bilsəgiz. Şunday ağır. Davati, esimin de sepetini qoyun oldun. Elek şunday da yürüyürler mi? Mana Balık İstesi rayonundan bir kişi böyle gitti. Elek mana şunday velosipedleri, bular bek qadrliydi. Çünkü bu bek bulgan, oğan kişilerdekine satıp alalar. Bu 1958 yılına çıkan velosiped. Amina bunisi temirchi Olashiga ishidan narsa ekan, hozir ko'rsatirman. Davati, amina bundan ishlaydi. Bu kızım temirchi Olashiga deb ataladi bu. Bu her avulda var endi. Bu avulun ortasında, avulun yüreği. Bu endi bunda bütün işqiralların yasaganlar, bütün soğuştan qaytgan erler şuşunda jilaları. Mana şunday mişte temirine жылытып, электричествоga mana ko'riklar bilan. Mana shuni qizdirib, mana shunday yasaylar temirchi olashiqlarında. Siz bu mototsikllarni ko'rigiz. Bunday transport turida avldagi har malay xayollanib turgandir. Eng birinchisi mana bu ish 49. U 1955-yilda chiqqan. Bunisi chog'ishtirmacha yoshroq, anga 50 yil tirasi. 40 yillik Dnepr mototsiklida 50 yurarlik holda. Buralık ya. Mana su. Mana qarani. Tiyaqdan. Mana har bir avulda şuşu endi şuşunday quyullari. Eshik oldi bilan men sizni tanishtirdim. Hozir muzey yurtga kirik. Andagi eksponatlar tog'inda qiziqroq.
табағаш, икмәк сугу, пешерү җайламасы, кайын тузыннан ясалган сумка. Монда нәрсә генә юк. Дәвәти, синең музейдагы экспонатлар арасында кайсысы иң кадерлесе? Иң кадерлесе минем өчен менә шушы әтинең сугыштан әйләнеп кайткан блокноты. Менә бу моны үзе күнитек күнешеннән ясаган булган кызым. Менә монда Красноармеец йолдызы да бар. Менә ул монда үз куллары белән гарәпчә җидеде язган булган. Сугыш тематикасына музейда зур урын бирелгән. Менә бу котелоклар да шул чир истәлеге. Мин менә бу уенчыкларны карарга яратам. Совет чорында балалар шундыйлар белән уйный иде дип сөйли Дәвәтием. Элек музыканы магнитофоннан тыңлаганнар. Дәвәти, синең магнитофон булган идеме? Бик крутой егетләрдә генә инде бу. Моны урамнан тотып менә үтеп китсәң, арттан бер кыз да калып йөри. Магнитофон уйлап тапканчы, яшьләр гармун уйнап күңел ачкан. Беләсегез килсә, менә бу гармонга инде 150 елдан артык. Бер 1860 елы гармон. Монысы рекорд телевизоры. Шәйнек урынына самовар. Элек шунда шәйне кайнатканнар. Сез ничектер белмим, мин авылны бик каты яратам. Рәхмәт, Дәвәтием. Атна ахыры җиткәч, тагын кайтырмын. Сез дә кайтыгыз.